Manipur High Court na Journals University ke administrator oina habaki mayokta Professor K Yugendro na akiba special ngasi Supreme Court na dismiss tawkre. Higher Secondary School ki oja lawda thang tagi oja yawhande haiduna JC on thang tan sangsin ba khongjang lenga ke yana bu porko de November 25 fawba handokre. Lakatar bin Lok Sabha Mikhal Gamari Lenin Congress Party ki election manifesto January tara manga phawgi man the phone lagani miyam gi apamba madi kholaw matung ina manifesto se same gani hari. Amasung Humpumari Super National School Games ki sarukam oiriba under 14 amadi under 17 boys and girls fencing championship ngasidagi Kumalna Park Sports Complex Indoor Stadium da hawdokre. Ma'am, Kurumjari Adam Yambir Impact News ne House Punjas Pogamaru Pausing Miam the Pijari. High Court of Manipur Journal Simbu Manipur University Administrator Oina Havlakibadu Mayokta Professor VC Pro VC Oina Matekar Taupurama Professor K Yugendrona Supreme Court Thakiba Special Leave Petition Nasi Supreme Court na dismissed Ukrahana Impact News na Pangu Paugi Likulam and Hairi. Manipur University da matam sangna leramba tangdu laitadab ki thawong sing loishil hanan bagedamag hauki October tara mathoida High Court of Manipur Journal sing Manipur University ki administrator oina naba interim arrangement oina silakiba adu ki mayokta Professor K Yugendro na Supreme Court special leave petition nama tha kibani London High Court of Manipur na Journal Singbu Manipur University ki administrator oina hapna naba khangan kiba aduda Supreme Court na khud thingjindan naba waref lawduna ke Yugendro gi SLP adu dismiss tawkibani hari Panba yabade Manipur University ki thokiba irang adu mari lenana University asida tangdu laita da purun naba Tangdu laitaba purun naba matamadi huyan lan paugi editor Hemant Ningomba made social activist Songtham Nimai Anina High Court of Manipura PIL Thakibani. Lenga ka wari sanaduna hiram kharad yana porakput ki JAC on thang tana education action loba higher secondary contract lecture lobugi exam thugai bi yauna sanction gani toromba kan khongjang sing lakleb November 25 pawba handokre hiram asigi matang ngasi konung mamang dele ba ki marks ki mayai loisang da pangthoki ba pawmi singa unaba mada JAC ki convener ke jiten mangang na hai haujik Manipur ki lenga ki school sing da thang ta gi subject asigi oza ma pawba hapta ba sigi mayokta JAC sin khongjang ka sanction na lakli ngasi su examination thugai bi yauna khongjang ka sanction na sem saki aduma pulenga ki makai gi wari sanan na cherol ama tharakpatagi ngasi nungtil pung anida education minister ki chamber da minister masan Luchingduna Education S ki director Bose Mamadi Kosing Maruoi Bamio Singh Amade JAC ki convener Luching Mamio Taruka Wari Sanaki Wari Sana Baduda Laklib November Kunipanda Lenga Tang Tagi Oza Lobugi Matangda Akang Ai Kaya Gi Oba Mipam Pangtok Pahana Yanaki Numiratugi Mipamda Tang Tagi Oza Kaya Matok Tabagi Habidu Lepagalunana Cabinet da Putokani Habigi Haibadagi Kongjang Asi Matam Kara Handokpagi Firebasi Lobane Aduma Pulenga Gasana November Kunipanda Pangtokani Hari Batabak Thorom Sing Asi Pangtok Tabaraga de JAC na Makatana Kongjang Kaya Sanction Kigani Hana Fongtoraki Manipur government na Hari Batangta Yu Oza Lobugi Oiba Akanaba Mipama Manipur government ki thakta Pangtoga Tongan ba akang ai sing hiram sig mai le sing yaw go lena thangta gi music yaw committee ma Manipur government ki ona semba adu go lena thangta gi oza sing long na bagi magi criteria oza lobugi mong kaya yam oza masing kaya yam na logo de haiba sing bodu haibem film sida puthoga cabinet to puthoga madigi sabsab diselma laiba 2019 gi session nongna ba madigi wafam sing khanaba haiba wafam ma ahamba agenda da koi tang kun pan pham ji pangthok pa haini yana re Nakalam Ramda Higher Secondary School ki oza lawda thang tagi oza yahon de hadurang ase Imphal East ki mafam kharada mahiloisang kaya da wakar mifam sathaki bagalorana human sense semduna protest sathaki
Singjamai Kuangba Road Leba S Sawa Memorial English School, Kuangba Dhubi Lampak Leba, Lystrom Mani Memorial English Academy, Heli English School, Soibam Laikai, Signing English School, Pangaida, Sathakiba protest sing asida sarugyakiba mairo singna adhu matamna thang thagi oza hapu thang tana aikoi gi thawai ni phakhiba thomi sing thadu u haibana chingba kholau sing launa ki sarugyakiba mairo singna fongdorakibada education department oza lobu matamda misang mikhai naiduna thang tagi oza lobi da haiba sin laibak thibane mamang dagi hoduna higher secondary ki oza lobda thang tagi oza su lobiyo haiduna takna duna lakhibane masi fawbada tumina lesson ba yaning de amaromda hausi class 9 amadi 10 da thang tagi subject mapung fana tamnarabane karigumba metric examination mai palaglabadi subject asibu tamningba mairoi kayade oza leitabana maram oiraga tamba phangloidabagi fibam da leire maramaduna hiramasida mari lenaba authority amade Education Minister na atubu matam na miyang sangbiyo lona na phajin ki bathawmi sing condition amta yaudana thadok piro phongdok narki ningsing be abade thang tagi oza lawde haduna higher secondary school ge lecturer lawna na bathasi ki taramathoi da pangthok ki ba written test pangthok pa du yaroi haduna ki marks ki thawmi sing na examination center khara thugai ba ki thawdok laikhrabani अखोई स्कूल की सिलेबस सिदसु थांगतागी सब्जेक्ट से याहोले अखोई बोर्ड तबुक त एग्जाम थानबगे अयाबा पीरे अदुगा जालौबगी पोस्ट के कौबजी हायर सेकेंडरी की अतोप सब्जेक्ट की कौरगा थांगतागी याउदबजे नुआइते हारिबा सब्जेक्ट से अदुम लौगे खलेबा कॉलेज लेवल फावबा अदुगा सुमाइना तौबसे मोइना नेग्लेक्ट तौबिबसे नुआइते अदुगा छात्र अखोइना साइड कोइ लाउ लाउरगा धरना फमबगा जु ओइबे यारो अदुना एजुकेशन मिनिस्टर मणिपुर गवर्नमेंट ना हारिबा हिरमजिदा खरा मिटयेंग थंबियो अदुगा फाजिनबा मि याउबसिंगदुजु हाइदि हेरोइन ने अखोइसु नुआइतेबा अदुना मोइबु टेक द गाइडना थादोकपिनबा हाइजरि आई सामक थांगता जे याम पामना लौजबने सब्जेक्ट अमोइना याम पाम लौजे अदुगा थांगता हाइबजे मणिपुर बोर्ड नजु अखोइ 19 दजु हापीरे सब्जेक्ट अमोइना अदुगा 11 12 दजु अखोइ मखा ताना दुम चथनिंगबा यावे हाइबसिंग असे अखोइ ओजा याउजगदि कमना अखोइ मखा ताना चथगनि छात्र ngakta मसी अखोइ यानिंगदे ओजा हापी आइन हाइजनि लाकतुरबा लोकसभा मिखल के मरिलेन कांग्रेस पार्टी की ओबे इलेक्शन मैनिफेस्टो जनवरी 13 मंगा फावगी मनुंग फोंग लगनै कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की मतुंग इन पार्टी असि मैनिफेस्टो असि मियाम की अपाम्बा मियाम की खोलाव मतुंग इन सेम गनि हाय रही मेंबर कुनिथोइना साबा मैनिफेस्टो कमिटी सेमगलोना सब्जेक्ट ग्रुप कुन खाइदुक्तुना तोंगान तोंगान टॉपिक निफु माथोय खनब लोइख्रे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की खोंथांग असि की सरुकम ओइना इम्फाल की खोंगचत लाखिबा कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो कमिटी की मेंबर अमदे एजुकेशन सेक्टर की एक्सपर्ट वडिबा प्रोफेसर बालचंद्र मुंगेकरना बीटी रोड लेबा कांग्रेस बाबन द पाउमी सिंग उनबा मदा हाई हाउसिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा लेंगाकना लाखपदगी ओइरक लेबा एजुकेशन सिस्टम असि की मतंग द पल्लदुना प्रोफेसर बालचंद्र मुंगेकरना मखा तारदुना बीजेपी की लेंगाक लाखपदगी लेबा असि की एजुकेशन सिस्टम सेफ्रोनाइज तौरे सेक्टर कम्युनल आइडियोलॉजी ना माइरो सिंगी वाखलोल सिंचिन होनरी फिबमसिदा एजुकेशन सिस्टम दा अहोंग पुरकपा यावना तोंगान तोंगान इशू निफु माथोय खनगतलगा मियामी अपाम मतुंगिना कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो सेम लगनी हना प्रोफेसर रसिना मखाताना फोंदोखी ngasi ki pau gi mifam da MPCC की प्रेसिडेंट TN हाउगिफ AICC की रिसर्च डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी रानाजित मुखर्जी स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर Marla Baudi yauna Congress Party ki member kya na sarugya ki We are committed to expand the access of higher education across the sections of the society because now knowledge has become the power. That's a maximum access and reducing the inequality among the access. Urban, rural, rich, poor, backward regions, advanced states likewise. Today education is the most single important instrument of creating inequality. We want to create excellence because we are talking of world-class education institutions and the universities. But let me tell you very frankly, except IITs and IIMs and few universities like Jawaharlal Nehru University that they are destroying because leftist inclination. Jawaharlal Nehru they are attacking only because their organization could not get foothold into that. Our emphasis will not be on privatization education. बाबूपुराद लेब सर्व शिक्षा अभियान SSA सुंग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रामसागी ऑफिस गेट रेगुलर स्टाफ सिंगना थोंग लोसिनख्रे हारिब ऑफिस अनि असि के स्टाफ सानी यांखै हुमदोय गे फिबम पिफम थोकपा था कुनि थोयगी तोलो पिथोक तबगी मायोक्ता थोंग लोसिनबगी थवंग असि सथाखिबने हरि
अथुब मतम मरी लेना ऑथोरिटी मिटजेंग संगीतुना पिथोक्तुना लेब तोलो पिथोक्तरबदे मखा ताब खोंजंग ओइना ऑफिस अनि असि का खुदिमक्सु थो सोलोंसिन मगी थवोंग सथरगनि हारी मणिपुर से इसागी खुदसा की पोथोक नाक्तमक सिजनब स्टेटम ओहनसी हैना मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एस राजन अपील तौरकली ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मनीटेक्स द मणिपुर इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिंधुना मणिपुर ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर लंबोई खोंगनांग खोंग चथरिब मणिपुर इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो की सरुक मोइनंग असि पांगथोकिबा हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स स्कीम्स दे की थोरमदा राजन मखा ताना हाई सेंटर मसुंग स्टेटस द पालिब लेंगाकन तोंगान तोंगान विस्कीम क्या पाइखतुना प्रजा सिंगदा हकथेंगना फंगंदुना हिरम कानब क्या फंगंदुना हिरम खुदिमुक्त प्रजा सिंगी याइफननबा होटनरी स्टेटसदा मणिपुर लेंगाकन प्रजा सिंगी मपुंगोइना लाइरबगी पंकई मखाद लैरिबा प्रजा सिंगी याइफनन पाइखलक थौरांग सिंगी सरुकम ओइना मनीटेक्स की मखादा मपुंगोइना हैंडलूम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट्सता हेन इम्फेसिस पीदुना होटनरीबा सिदा प्रजा सेक्शन खुदिमंगना हेन थवा याउसिंदुना स्टेटसगी मसागी ओइबा मसक नाइरबा हैंडलूम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट्स की ओइबा पोथोक सिंग असे स्टेटस की मपान मरांकान एक्सपोर्ट तब ngमननबा होटनसी लोइनन इसागी पोथोक ngaktamak सिजनबा स्टेटमा ओहेनसी हना फोंगदोरखी श्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट असिना भारत लैरिबा नुपीसिंगदा हैंडलूम एंड टेक्सटाइल असि चाउखनबगीदमक्ता कन्न होनबगा लोइनना तोंगान तोंगान बा स्कीम कया पाइखली मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सु स्कीम कया लौकटपता नतना भारत सरकार न लौकलिबा स्कीम मयाम सिंगदो मपुंग फाना मणिपुर सरकार न इम्प्लीमेंट तौदना प्रजा सिंगदा हक्थेंगना फंगनबदा नतना अखोय सिगुंबा मयाम अमा पाइखलगा अखोय की हिंगनबगी पाबै मयाम पिखली अदुगी मनुंग चन्नंगसी मिनी टेक्स मणिपुर इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो मणिपुर की इतिहास हंदक लेरिबा मिनीटैक्स की प्रोग्राम से हंदक अहानब प्रोग्राम नि अखोई इचलिसे सिंगदा वीवर सिंगदा हैंडीक्राफ्ट की अदुगुंबा ट्रेनर सिंगदा पीबा अदुगुंबा गवर्नमेंट असिगी अचौबा हिंगनबगी पांबैगी अचौबा खुदोल अमनि हाइदना हमनिंगे इंडो म्यांमार ngam परिंग लेबा हाउलैंड फाइ खुल की सो मिल म्यांमार की आर्मी ने पुखिबगी थौदोक थोखरब मतुंगदा म्यांमार की मियोय खरा नम फमद तोयने लागतुना फोटो काप की थबक थवंग सिंह सथरकपदगी खुंजा सिंह मिपाइबु फाउनरे खुलदु की निंगथौ लालखोलन हाउकुफना फोंगदोरक की मतुंग इना खुल अदु फाउदुना चलिब लंबी की ओइरम थंगमुदा खुल अदु की मियोय अमना नौना युम अमा साबगी थबक सथरी युम अदु म्यांमार की मियोय अहुमरी लाखतोना फोटो हंजिन हंजिन काफी हरी खुल की मियोय अमना मियोय सिंह अदु द बर्मिस लोन दा हंगबदसु पाखुम मत पिरम किते हना फोंदोरखी थवंग अदुना खुंजा सिंह द मिपाइबा पोलिबा सि कोंगन बलेबा कनिगी अथॉरिटी अमदे मियाम यावना अंगमखगी चपसाब बाउंडरी अमा खंगदोक मिनरनबा मथौ तारे मरम अदुना हिरम मसिग मतंगदा मरी लेनब अथॉरिटी अमदे मणिपुर की लेंगाकना कुपना येंगसिनबियो हैना हाउकिपना मखा तारकली होजी फाउ से मखा ताब करनो करनो हाइब से खंगदे मोना मुका सिदा फोटो हे काब से गवर्नमेंट की तरफ तो काब्रा नदरगा मोइगे एनजीओ न काब्रा करनो नदरगा सिविल मसा मसा की इंटरेस्ट काब्रा अदु सुखंगदा मसे लम से मोइना सु सिदा मखा सिदा बॉर्डर मक दुदा पुलिस ऑफिस अम थंबनेना एखोय की सु हाउलेन फाइ सु एखोय गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना आउटपोस्ट मचामा ओरसु थंबीबना फगेदरा खुनगी मीसु फननाबा अदुगा एरिया माइकेगी ओइनसु फननाबा गवर्नमेंट गिसु जेंथोक जेंसिन कोमननाबदो अदु एना मयाम गे गोंदा अपील तो जनिंग बने मणिपुर लेंगा के सेल थुब की फिबम फगलहनबदा चौबुत थौदांग लौगदौरिबा टैक्सेशन डिपार्टमेंट की सरुक असिदा अचौब अहोब लैरे हैना अकोम लुफ न मराल सिरकली हिरमस की मतंग लंफेल लेबा कोमलुप की ऑफिस ता पामुई सिंह उनब मदा लुप असगी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी शांत मंगांग हाई लेंगा गसिना जीएसटी गुंबा अनोब थौरंग क्या पाइकतुना मियाम दगी टैक्स खोंगतुना स्टेटस की लेंगा के सेल थुंगी फिबम फगल हनब कन होनरी लाइबक थीबदी हारिब थौरंग सिंह असि थबक तो ओंथोरक मतमददे मवोंग चादरे मरमसना ललोन मियोय खरना पोर्ट की ममल असि साननिंग मवोंग सानब क्या यावरे मियान पोर्ट लेब लाक मतमदा पोर्ट
सिंह अदुगी केस मिमो फावबा फजन पीद्रे हिरम असिगी मतंगदा अकोमनोफना मणिपुर लेंगा की टैक्सेशन कमिश्नर दसु चेरोल इदुना खंगन खिब लेरबसु थबक ओइना पाइखलक लेत्रे हैना नुंगनांग में फोंदोरखी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेतब पोचिंग जे MRP सी नफनबियु अदुगा मसी प्राइस सी फ्लक्चुएशन से कंट्रोल तौनबियु मरमदी हाइबा इंडस्ट्रीज सिंग से यामना मरु ओइबा इंडस्ट्रीज गातनी मपानगी चेनबा मतमदा कोई स्टेट की पैसा अचौ में इन्वॉल्व तौरीनी हौजिक इंडस्ट्रीज सिंग से लेखलकपदगी मणिपुरदा मसागी ओइबा प्रोडक्ट पुथोक्सदना मसागी मरम सिदा पैसा सर्कुलेट तौरगा लेरिबनी अनी सुबदा बाजार मनुंगदा अदगी बाजार की मपानदा पोट योलिबा इचिनाउ सिंगना ngасꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯕꯤꯜ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ All Manipur PIC Department Dian Harness Appointment Demand Committee na Statistic PIC Department dasu Dian Harness scheme mapung fana chana halu haibagi demand da laklib November 15 gi numidang pung 3 tagi pung 13 gi ban lauthokre ngasi major kulda leba Manipur Press Club ta pangthok press meet amada committee sig secretary Mohammad Burhanuddin na department asida Dian Harness scheme asi maming tagi oina leire atopa department sing dadi RR की मतुंग इन्ना 5%, 10% अमदी 20% फंगले हिरम मसिग मरी लेना मियाम की नुमिता लेंगाक तक यार खाना खांगन की लेरबसु लेंगाक ना चुंगदन लेरी है ना नुंगाइतब फोंदो रखी मरमदुना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना बन असिबु सौगत पिउ हाइनसु कमिटी असिगी माइकैदगी अपील तौरकली सरकार सिदा हाइजनिंगबदी मियाम की वकतसु ताबियु अदुगा मियाम अदुना थांगलकपा अचुंबा वकतसिंग अदुबुसु थबक्तो अंथोकनबा होनबियु पैसा पाइजदबा मिचंग संग लेजदबा एप्लिकान सिंगना मसागी फंगफम थोकपा चाकथुंग अदु फंगहनबियु हाइबा डिमांडा बन की खोंजंग असि चंगसिलकपनी बन असिदा सरकार की कर्मचारी खुदिंगमक अचुंबा पांबा सिविल सोसाइटी NGO सिंग अमदी अतोप डिपार्टमेंट सिंग लेरिबा डाइन हार्नेस की ऑर्गेनाइजेशन खुदिंगमकना सौगतपियो मपुरोइबन नमदुन मचा लौबिखरब मतुंग वाकलुबदा थवाल पुलिस मदे नुपा मयुम अनिना मानरग विक्टिमाइज तौबिरे हैना डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवल फोरम न फोंदोरकली लोनना मसा सेनरबी ममा सगोलसेम बिजेंटिन अधु मतमदा महाकी मसा नुपा अदु मांगोन सिनबी हाइबा वाफम फोंदोरकली वाफम सिंग असि मणिपुर प्रेस क्लब त पांगथोकिबा प्रेस मीट अमदा सगोलसेम बिजेंटिन फोंदोरकिबनी माकी मपुरबा खोंगजोम सांगाई खोंगदगी सोइबम पुनसिबा मदे बिजेंटी खाइनदुना लेबदगी मसा अदु बिजेंटिन योक्तुना लाखिबनी हैना फोंदोरकली अदुमोइनमक हाउकिबा चराउबदा पुनसिबना मचा अदु मनी सिंग उनन गे हाइदुना पुखिबदि ngasi फावबा मसा अदु नुपा मयुमदा फाजिनुन लेख्रे हरि हिरमसिगी मतंगदा चाइल्ड लाइन थौबालदा वाकलुबदसु थवoi वावोइना तौबिरखिदे अदुबु थवोइदना तौबिरखि अदुबु मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ता हन्ना वाकलुबदा अंगांग अदु ममागा उनहलु हाइबा ऑर्डर थोकी अदुमकपु थौबाल पुलिस ना अंगांग अदु उनबु मतमदा अरानबा मोंगदा फोटो नमदुना अंगांग अदुना ममा उनबा यानिंद्र हाइबा रिपोर्ट MCPCR दा थाजिनबदगी मसा अदु उनबा फंगद्रे हैनसु वाकलकली angang si mana magi manakta leiba kanda ma larik lai su tamdana nungti gi mama sina sathok sasin thindana pija pithaktana masa se yoklai angang si larik tamhan gadam ni angang maram chana yok kadamani angang sembi gadam ne na hairaga mama dagi masa si munbi garaga masa se larik tamhan deba larik si tamhan dreba na masa ba larik tamhan gani khangdaba mapa si na masa si karam haina yok kadoino ba sigi pot sine ba koina laksaningi si aduna maram duna mama si da masa se sinabiu miam na su sidai sida mateng pangbiu SP Thawal Nafamadi ALADA Lilong Apunbati Mamana Singnava Yumada Red Satabamatabna Davi White Tablet Piece Listing Mapanga Sanipan Amadi Pseudoephedrine Yamdra the Piece Listing Taramanga Chamanga Rom Fagat Cray Ngaram Police Kiti Maduna Bogimum Rami Kawumio Yumda Matam Changna Thirabatungda Drug Sing Adu Fagalapangam Kibani Hari
ताकियल की पुलिस कस्टडी जुवेनाइल होम लेबा माइनर नुपा मचा अमंग से अयुक थौरी यान सिरम ले अपोप की मिंग मोहम्मद तोम कौए लेफम लिलोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मयांग इम्फाल इरोंग दगिने पनब याबदी लेखिद्रब माइनर असी चलिब सही असिगी हौकिब अक्टोबर 10 दा मयांग इम्फाल इरोंग दगी मसागी चही 13 खक्त ngairibi माइनर नुपी मचा अमा लेखिदबगी थौदोक मरी लेना जुवेनाइल कस्टडी असिदा लेरखिबने हरी मसा की अनाब खिद्रब इम्पैक्ट न्यूज़ की वीडियो एडिटर कक्षिंग ताबुन बिपिन चंद्र शर्मा एलियस ओजा कामई की मरी निम लेहुल ngasi पांगथोखरे अयुक अंगनबदगी हौना लेखिद्रब वीडियो एडिटर बिपिन चंद्र इमुंग मनुंग मरुमपांग लेखागी मियाम अमसुंग पाउमी सिंग यावना मरी निम लेहुलगी थौरम पांगथोक लोरब तुंगदा इम्पैक्ट न्यूज़ की ऑफिस तमना पोसेशन अम लाकलब तुंगदा हैकत लेकत तमदन इकाई कुमनबा उल्लब मतुंग ताइबंग मपू की लेकोल इंग चिंग लेरुनबा थौनीजकी निंगसिंग याबदे लेखिद्रब बिपिन चंद्र इम्पैक्ट न्यूज़ यावना तोंगान तोंगान मीडिया हाउस सिंगदा सही 15 रोम थबक तौरम लबा मियोइनी वीडियो जर्नलिस्ट कम वीडियो एडिटर बिपिन शर्मा मनुंग मतम चातन लेखिदबासिदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM नसु ngasi लम्फेल लेबलुबस की हेड ऑफिस ता अवाब फोंगदोपगी मिफम मा पांगथोखरेना UCM की चेरोल मदा खंगलकली मिफम अदुना मिनिट तुमिना लेप्तुन लेखिद्रबगी मफम द इकाई खुमनब उत्पगलोनिना बिपिन शर्मा हिंगलिंगी मतम दा इ पाउगी लमदा सोक्थब नाइदन लौरम थौदांग सिंह अदुबुसु सिंथा खिहारी लोइना मतंग सोयदा ब्रेक हम लौजगे ब्रेक की मतुंगदा त्रिपुरा की खोयाइदा पौना ब्रजवासी की मितम अमा कुमजाली सिंगनी 18 एप्रिल कुलुमदोइदा माइखुम हांगदुक्तुन मियाम खुसिनगनी हाबिगी पाउ अमदे मणिपुर अमसुंग मालेंगी तोंगान तोंगान बी पाउ सिंग पुतुन लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज़ बु मिगिंग तातुन लेबियु ब्रेक की मतुंगदा मयाम मन तराम नोक्चरी लोइना बुलेटिन सिग मखाता पाउ सिंग मियाम पिजरी त्रिपुरा की खोयाइदा मणिपुर निंगतम लान की अथौब लानमी पौना ब्रजवासी की मितम अमा खिनगदौरी त्रिपुरा खोयाई सब डिवीजन की मखाद लेब मैतै खुल गरंगर द खिनगदौरिबा मितम असि कुमजाले सिंगनी 18 एप्रिल कुलुमदोइदा माइखुम हांगदोक्तोर मियामदा खुसिननबगी पादम थमली हरी मणिपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम त्रिपुरा मदे पौना ब्रजवासी फाउंडेशन त्रिपुरा अनि खुशमनरगा निंगतम लानमी असि की मितम असि खिनगदबनी सिंथानिंगाई ओरब खोंथांग असि मरुइना लुप अनि असि मिफम अमा खोयाइदा पांगथोक्तुना वारेप लौखिबनै मिफम अदुना पौना ब्रजवासी की मितम खनगदोरिबा मफम असिदा मेमोरियल पार्क मसु सेमगत पाहाइना वारेप नखी था असि तरानिथोइदा पांगथोखिबा मिफम अदुदा पौना ब्रजवासी फाउंडेशन त्रिपुरा की मेंबर लोंगजम सोमोरेंद्र मणिपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम त्रिपुरा की जनरल सेक्रेटरी खोइष्णम मंगाल याउना संगनारब मिओ क्याना सरुग याखी गौनगौर कौगा खुंगंग ख्वाइदा ओजा ब्रजवासीना ब्रिटिश का लान तौनरंबा ओजासी वीर पुरुष बंगलाना हारगा वीर पुरुष मैतेरोन हारगा मोइसे मथौंगंबा ओजानी माकी मूर्ति से नुंगी मूर्ति होइना गौनगौरदा ख्वाइ गौनगौर सिगा खिनबगी तमक मिफम अमा कौखसरे हारगा मयामना पुनमक खिल्ले जायना यानारे नवेंबर 19 की कुंथ्रा फाव पांगथोकदरबा संगाई फेस्टिवल असे माई पाकना पांगथोकनबगीदमक चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट हॉलदा मणिपुर संगाई फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मेंबर सिंगी ओइबा मिफम अमा ngasi चीफ मिनिस्टर ना चेयर लौदुना पांगथोकरे ngasi की मिफम अदुगी मनुंग चना चीफ मिनिस्टर ना फेस्टिवल असिदा हप्ता कांगजेबुंग अमदे लंबोई खोंगनांगुंगदा स्टॉल फमगदबा मियोय सिंगी स्टॉल एलोकेशन सु कंप्यूटराइज्ड ड्रो की मतुंग इना लेपखि हरी
Fingang Lanmi People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripakna Chai Khudingi Pangtok Tuna Lakpa Athoba Singing Sing Numit Pangtok Rei Lona Tinkrabalo Lubasigi Athoba Singing Sing Tauramado Lubasigi General Headquarter Yauna Tongan Ba Transit Camp Battalion Camp Hamade Sector Singda Mapung Fana Pangtok Yadi Lubasigi Luchingba Sing Yauna Sing Mitami Kiagaluna Pangtokiba Ning Sing Thorum Sing Aduda Ningtam Yawol Lantingi Damak Tawai Pontapi Kraba Lakedraba Athobi Sing Gining Sing Kubam Sing da Lakatuna Maira Tanduna Amade Revolutionary Gun Salute Piduna Athobu Sing Ashibu Ikai Kumnaba Utkihari Sakangdab Singna Mioyama Makong the Nomina Kaplambadaki Soktona Raz Medicity da Laikana Cray Soklo Mioyodik Maming T Muanal Sahi Kunmanga Apopaki Ming Gulkamang Kawe Laifamna Churachanpur District in New Lamka Manaki Dorcas Beng the Guinea Mark Narangnudang Maki Mayum Manakta Sakangdab Singaduna Nomoina Makuuda Kaplambadaki Rims Hospital Pukalabumatung Dangase Ayuk Raz Medicity the Pukatuna Laikana Kibani Mark Karimaram Gidama Kanana Kabla Manohaiba Hausi Pabu Yuena Kang Magamdri Chief Minister N. Birena Union Finance Minister Unaduna Esterasi Sel Thumgi Leribu Fiba Mamasung Tongan Bahiram Kyagi Matangda Wakanakre New Delhi da Ngarang Finance Minister Yauna PMO gi official Singapore Una Kibatuda Chief Minister na Ima Ketel Masing Hengan Naba Thawal Project Estate Guest House Sem Naba Loktak Livelihood Mission Amasung Atopa Marwe Project Singi Ahenba Senfam Sing PV Naba Taksin Kihari Finance Minister na New Development Bank ta project sing adugi sentang sing athum matam na pithanan naba takshin gani hana thajab piraki hana su pawshin makhatari Chief Minister na Union Defence Minister Nirmala Sitaraman gasu unaduna Manipur pangthok kodreba sangai festival da chief guest wana saruk yabin naba hairuba matam da minister gi maikai degi ayabo wafam su pirakle hari Lomi Singi Yaipan nabagi damak India government paikhalakhiba Pradhan Mantri Krisi Sansaya Yojana PM KSY gi Makada ngasi Khundrakpam constituency gi Lohmi Tarada sprinkler machine amadi ising singna pump set sing lem yenthokre machine sing yenthokpugi thoramadu agriculture department gi matengaloina na BJP Khundrakpam mandal amadi peace and development coordinating committee Khundrakpam na sinduna Khundrakpam constituency gi manung chana leiba tiger camp talaiba TH Netrajit ki sangai da pangthoki Thoramadu Marilena Information Center for Hill Areas Manipur gi Hanagi President Amadi Social Worker Nongtumbam Rajendro Elias Boyna Fongdora Kibada Khundrakpam constituency da Lomi Singna Hokiba Sahi Kaya se Lainga ki Maikedi ki Khudong Chaba Amata Fangdana Awaba Kaya Tengna Laki Adumapunga si BJP na Luchung Balenga si Lakpudagi India government na Lomi Sing Asigi Yaipana na Paikalabe scheme sing Lomi Sing da Yohon Bada Yohon Daba Yadi Habagi Pandam da Sangsilaktu Ngasi Masin Sing Asi Lomi Sing da Yohon Ngam Libani Hana Fongdorakli Yengsin asi akhoi Manipur da 92% singni 100 ke manungda 8% khak tapang asi nomaijing oi giba numita ai singi sinau singna kaithen karak taba numita Imphal kaithen puktak tai aduna akhoi di 8% tak su oiba tabak subu gi sang si yam nemba dui tari chingni singsina kumak taba matamda akhoi sakhau hangba du oire dui tari akhoi na lantheng na dei se kanano makhoi ne bari da tabak subu da akhoi economy da resource Laipakasigi mafam kaya da pangthoknabu Thawal district through National Voluntary Blood Donation Day 2018 palan thorum ngasi Thawal DC complex da leiba counting hall da pangthokre thorum ase National Health Mission gi makhada District Health Society Thawal District Hospital Thawal gi Blood Bank and Transfusion Unit amasung Association for Voluntary Blood Donor Manipur Thawal branch na punasindu na pangthokibani Give blood, save life. Have a pandam the pangtok Batormadu Marilena, Atopum Kaitel Leba, Lima Popum Muhindro Government High School, the Miam Gyoba Kongcha, Masusatki, Loinana, Voluntary Blood Donation Camp, Masu, Mapam Adumaktada, Pangtoki.
9 Sector Assam Rifles Tulial Battalion na IGR South ki miyang makada India ki Prime Minister Oiramba Laikhidraba Jawaharlal Nehru ki Sama Kunmapan Suba Mapukumun Thoram Pangthokre Tharamatukum Rilena Jawahar Navodaya Vidyalaya Imphal West ki Mahiro Singi Marakta Layakpa Changdam na Pangthokpagalona Educational Tour Masu Shatki Hari Max की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर लूसी दुईडांग ना चांदेल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेबा ART सेंटर दंगा सिदगी मल्टीमन डिस्पेंसेशन MMD की खुदोंग चाबा ART की गुली चारिबा मियोय सिंगदा पीबा होख्रे ngasi ki thormad ko mari lenena Max ki deputy director Dr. Lucy Duidang hai Sandel district ki oina hauzik ART ki guli chabmi chamri rom leiri hariba miyo singasi ki manung da miyo chama sumna nipanda MMD ki khudong chaba si fangan ga dauri hariba khudong chaba si leirabanina nahan makai arapa mafamdagi tha khudingi ART ki guli loba laklamba adu haujikti tha ahum khudingi oina lakpa yargani fongdoraki Ornamental fish farming ki matangda training amade demonstration program chaliba November 13 dagi 13 fawba numit humni chumna ICAR Research Complex Lampel Pat pangthok lagani haina cherol amada khanghalakli hauzik sanabagi pauda Humpumari Suba National School Games ki sarukama oiriba under 14 amade under 17 boys and girls fencing championship ngasidagi Kumalampak Sports Complex ki indoor stadium da pangthok hokre School Games Federation of India ki miyang makada Manipurun yumbu oiduna ngasidagi pangthok hokeba games asigi hawdokpa ki thoramadda Manipur ki Chief Minister N Biren School Games Federation of India ki observer Sanjay Gautam Yas ki Minister led Pau Hauki Bamadi Secretary Bobby Wycombe IAS Kaloidana Youth Affairs and Sports Manipur ki masak naibimiyo kiana saruk yaki Fencing Championship asida Manipur ki sanaroi nipunipa na saruk yabag loinana India ki tongan mafam singdagi lakpa team tara nipan puna team tara mapandagi under 14 amadi under 17 boys and girls sanaroi satret kuntra na fencing ki tongan masana singda lambat taunaga dauri Apik state ma oibagal na sel thumgi awaba kaya mayok narabasu leibak asigi mingset porak leba sanaroi singe thamak lengaga sinasu angama thakta hona khigani haina ngasigi thoromad go mari lenena Manipur ki Chief Minister N Biren Fongdoki Schools are an era where there can be no recognitions on the basis of caste, creed or religion. Only talent and hard work determines the outcome. Thus, games and sports are an excellent medium through which one can bring common understanding, a sense of oneness and brotherhood, and have built character and discipline. Sports are one of the most important avenues for developing our youth and molding them to become responsible citizens of the countries. Indo-Nepalese Women's Mount Everest Expedition da saruk yaki bachingkaroi singna lising machapan mariputra humdoida malem ki khwaidagi wangwa ching Mount Everest ki maton lom ngam ki bachahi kunmanga surak ki palan thoram pangthokrai expedition asida mai pakna sing asigi maton lom ngam ki ba Nepal lebak ki chingkaroi ani amsung lebak asigi chingkaroi taramathoi punami tara humdoi bo kumon thoram asiga marilena taram no oki Silver Jubilee celebration ki thorama se Indian Mountaineering Foundation New Delhi amasung Samagra Shiksha Abhiyan Manipur na punakusam na duna lamyan masanglen na pangthoki banai thorama du ki athoi mitung ne noikiba Manipur ki Chief Secretary Dr. J Suresh Babuna matik mathauna amadi sana khonaba ki lamda haitoi sing thoiraba lamda mastik naharul sing awang mathak ki sanaroi amamam oiba ngamna na ba mari lemba lenga ki loisang singna policy semba amadi yengshinba ki matam yaure sana khonaba ki hiram ama hekta da medal fangba sanaroi khakta da pukning thogat gi mahuta saruk yari ba sanaroi singmusu tungda hen aphaba oiner na pukning thogat ba sangi hana fongdoki boys and girls who spend their life neglecting their education, and out of all those people, very few number of people get into the top level because of the hard work, and those people are able to achieve some success in their life and are able to settle down in some private sector or government sector.
But most of the boys and girls who sacrifice their life, neglecting education, coming into the sports, are also neglected in the process. So I've been requesting the sports department to come out with a policy where the people who undergo this process of training and the production of a big high-level sports persons. Manipur University Inter-College Men's and Women's Archery Championship ngasi losin kray championship asi ngasi sana kiba 50+50 meter women's Indian round da Waikomani College ki archer W Maleshwari na ahanu position ta ki bagalo na 50+50 meter men's Indian round na Thawal College ki archer TH Hiller na ahanu position ta ki championship asi ki 70+70 meter women's recurve masana dana Biramangol College ki KSS Mangal Sana Devi na ahanu position loina na 70+70 meter men's recurve masana dana Regional College Lilong Chajing ki archer L Samanandana ahanu position tabangam ki archery championship asi ki 50+50 meter men's compound ki masana da Mangol Nganbi College ki archer S Rajendron ahanu position tabangam ki Manipur University Sports Committee ki miyang makada Regional College Lilong Chajing na sinduna college asi ki sanabung chathariba archery championship asida Manipur ki tongan mafam sing ki lakpa college taramathoi dagi nupa amasung nupi archer kurmanga na sarugyari Sub-junior, cadet, junior amasung senior boys amadi girls singi state level judo championship 2018 salibatha sigi kuntarukta ki kunipan phawba pangthok lagani hana Manipur Judo Association na thokpa chirol amada khangalakli championship asida sarugyan na Manipur Judo Association da affiliate tawraba district level judo association singna makhoi ki sanaroi sing maming pikalang na ba amade akupa marol tha sigi kunmari phawgi manungda association asidi khanglan na ba chirol asina makatarakli Kunithoi Suba Senior Men's State Level Basketball Championship ta The Ideal Club Tera Kaithel Lamka Hopar Churachanpu Young Physics Union Lalambung amasung WUYC Wangkai Mai Pakre Ngasi Ayuk Championship asigi sana ki bamapan sub league ta The Ideal Club Tera Kaithel na CYCL chinga mathabu point humpumari yangkai ni thoida maiti bapi kibagalona na tara sub league tana lamka hupar churachanpu na yamna lakchana YOSC Khurai Konsam Lekai bu point kunthra humdoi tara tarukta maiti bapi bangamki Sathariba Basketball Championship asi ngasi nungtil sana ki bataran mathoi sub league ta Young Physics Union Lalambung na Youth Club Uripok Achom Lekai bu point yangkai nipan kuntra nipanda loina na taran thoi sub league tana WUYC Wangkaina St. Anthony School Imphal point humputra humdoi humpuda maiti bapi bangamki Manipur Basketball Association ki miyang makada Brahmapur nahabum lekai dalaiba basketball court ta tha sigi taramanga fawba chathagadoriba championship asida Manipur ki tongan mafam singda ki lakpa team tarana group ani thokna khaidoktuna league match singda lamba taunari hayeng sathare basketball champion sigi makhata league match oina match mari sanaragani Ahanba Oinam Charlie Memorial League Kam Knockout Kendra Wise Kang Tournament Wangui Kendra Kangkut Mai Pakre Singjamai Singa Matak Leba Singjamai Kang Sing the Sanakiba Tournament Sigi League match Mada Wangui Kendra Kangkut na Tongju Kendra Kangkut Pupanjal Taramani Taramatoi the Mighty Pibangamki Oinam Romen Namaki Apopaki Mingda Katsaba Kang Tournament Sida Manipur ki tongan ma Kendra Sing Lakpa Kangkut Tarahumdo in a group Mari Tok na Kaidoktona League match Singda Atoi Ahen Tanari Manipur Kang Association ki biya makada Singjamai Kang Association sindun chathariba tournament sida kundrakpam Kendra Kangkut amade Nambol Kendra Kangkut anina tha sigi taramanga da lamba taunaga dauri Matanga sa bulletin say tension jadring ngamaw na headlines zamona pijari Manipur High Court Journal Singhu Manipur University ke administrator oina halakibagi mayokta Professor K Yugindro na thakiba special leave petition ngasi Supreme Court na dismiss tawkrei
Higher secondary school की ओजा लौबद थांग तागी ओजा याहुन दे हादुन JAC on थांग ताना चंगसिन लम खोंजंग लेंगा की ज्ञानबु पुरकपदगी नवेंबर 25 फाउबा हंदोक्रे लाकदरुब लोकसभा मिखल गमरी लेन कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन मैनिफेस्टो जनवरी 15 फाउबद फोंगलगने मियाम अबाम मदि खोलाउगी मतुंग इना मैनिफेस्टो असि सेमगनी हारी अमसुंग हुंफुमरी सुबा नेशनल स्कूल गेम्स के सरुगम ओइरब अंडर 14 अमदि अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप ngasi dagi खुमन पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इंडोर स्टेडियम दा हौदोक्रे